Check 1 2. Test. Check 1 2. Check 1 2. Test. It was a wrong time. It was a wrong time. Dear Lord, not really sure what you have planned, but my life is in your hands, so I'm here for it. And although many weapons may form, if you will for me to go through any storms, I'm prepared for it. Please guide me through these choices I choose, and whenever you want me to move, just say when. But right now I thank you for everything. In Jesus' name, amen. I wrote this for myself. I need to make sure I'm taking time to help me before anybody else. Working on my mental health. Thank God the impact and the good I've done outweighs the bad of anything I felt. And I felt the worst. Been insecure with my confidence shot. Bet you I get it right this time when that deposit hit. Watch. Hope this career takes off so I can jump on jets. Cause I know what it's like to make 100 stretch. And on my best days, I thank God for opening doors. In the same way there's doors I'm cool with, I'm closing for sure. The mess I made had my heart and mind broke to the core. Cause success came the same time that I was supposed to mature. And I blew it. You ever had a problem that's your fault? And your pride won't let you admit you the reason that you lost? Now you toxic to every person, every path that you cross? That's exactly what I thought. You know how much that costs? Like, yo, you know how much can cost your life? Like staying around the wrong people who don't belong in your life, and you choose to ignore the right people who want to offer advice. It is your world, but the world ain't gonna talk to you nice. So listen, it's certainly your life and your choice, but I'm gonna tell you one thing you should know. If ever you decide that you're ready to get out your own way, choose to grow. What do you say, Mama? Mic check. Test. This is the test. Here the two of them tight. I was frightened by the sight of a life of pain. Whether easy days or complicated, it was all the same. It was scary. The main emotion I felt was shame. Tied myself to opinions of others while depression had me chained. I remain with so many thoughts of doubt, having issues with my identity. I lost it in the crowd, but I changed. It was life that taught me how to be the man you see and hear right now. Who's all saying nothing? DJ. Love will ignite your soul. All while hate and anger's fighting for control. For your calling might be a rocky road, but when you're going through, just know you're not alone. Hallelujah. Yaviele chua patano fachu. Ya lopo kalama nei Jesus is the answer podcast. Hallelujah. Patano fachu. Just check 1 2. Put my trust in blind communication. It felt like a dream, but I had faith. If I didn't walk away, then all my hurt will be worth it, because it will all work out someday. So I stayed, and I put up a fight. Glorify your name. With odds against me, not knowing how to make it through the night. And I pray to live a better life, and kept the darkness from driving out my life. Oh, my darling, love will ignite your soul, Oh, while hate and anger's fighting for control. For your calling might be a rocky road, but when you're going through, just know you're not alone. Oh,
my darling. Love will ignite your soul, will ignite your soul. All while hate and anger's fighting for control. For your calling might be a rocky road, but when you're going through, just know you're not alone. Do not fear. Do not fear. Okay, I'm one of the ones, a new creation, one who believes I'm a child of God, a holy nation, friend of the king. I'm protected and I'm loved, I'm an heir, so on the seas. I've been forgiven, I have been freed, I have been chosen, I've been redeemed. Okay, I'm one of the ones. One of who? One of the unashamed, I mean unashamed. Never do I hesitate or doubt to call upon his name. Call him mighty God, call him Jesus Christ. He's the King of kings, he's the one who reigns. He's the Alpha, Omega, Jehovah, and we give him glory because he is the one. Yeah, we walk through the valley, we were not fearing the evil. We running and not growing weary, we soaring on wings like we eagles. We getting rid of our pride, and stepping away from our ego. We keep our lips from telling lies, our tongues from speaking the evil. We got on the armor of God, build the truth, shoes peace. We know that the devil's a lie. That word about him will lose and sleep. We been depending on God. He said his grace is all we need. So where we keeping our minds? We keeping our minds stayed on me. Cause he is the one. I done been in the world, but I never been friends with the world. Maybe because I'm not of the world, I don't follow the world. Even if I'm meant to take an L, then it's probably out of this world. I'm a model of the world, I'm a represent God on this earth. In and outside of the church, the Father is first. I don't have a physical Bible, but baby, my Bible that broke. I know God is the one that supplies me with all that I need. That is through Jesus Christ, and I'm certain that all things are possible if you believe. So keep on speaking life. I know from the love of God that nothing can separate me. Not even death, either life. I know poverty catches up with too much slumber or sleep. So I'ma just sleep at night, and the Lord is my strength. But who should I be afraid of? I fall on my knees and repent. He's better than what I done gave her. If I am the one being sent, Satan gon' see what I'm made of. Man, if he had any sins, I'm telling you now, he would change her. It's a delicate thing when I say I'm a step for the king. I put that on everything. With a mess, I'm clean. I don't mess with the devil, it stings. I love and respect Elohim, he be setting us free. We know that all things are working together, declare and decree. Do you know of all the things God is preparing for me? No, it's never been seen. Okay, I'm one of the ones, a new creation, one who believes I'm a child of God, a holy nation, friend of the king. I'm protected and I'm loved, I'm an heir, so on the seas. I've been forgiven, I have been freed, I have been chosen, I've been redeemed. Okay, I'm one of the ones. One of who? Check 1, 2. I mean unashamed. Never do I hesitate or doubt to call upon his name. Call him mighty God, call him Jesus Christ. He's the King of kings, he's the one who reigns. He's the Alpha, Omega, Jehovah, and we give him glory because he is the one. Yali chije, nengal lu mako yang lelo. Check 1, 2.
Mauluma. Testing. Mauluma. Yep. Yep. Yes, sir. Tôi lại mừng những có hộp kem rõ. Oh, there we go. Paula no que me favor. Only before the camera. Você não cuida carinho. Oh, come on. Okay. Come on. Two. You get a two up. Test. You get a two up. Tight. Take the mind of our jump up here. More room. To mouth everything in your way. Camera ready for what? Looking ako daw pic. Mãi mà nghiêng hồn về. Okay, come on. Itu kecil. Ada YouTube ni. Boleh dia on YouTube. Let me check. Kalau kamu share. Oh ya. Ya, memang Dalam minggu itu. okay.
via le tua ne fiafi ia ono. So pai test ne ka ko programa ia ona ko le programa na ni. E facciano quaci. Il ne fiafi via le tua. Thank you Jesus. Oni ngalo tuni ni tato programa ile tu ayono. Ile fiafi ne. Ia papina huyo na mama lu choi me suma ya tala le. Na ona me muito samo. Ia facciano quaci poi il ne fiafi ia ono. Tinga ni tato programa. But un po' che lo hai uso di TJ, listen. Lo tato proclama o testing tato proclama ni fiafi. Sai ko ile tuo ya o taleni ya o ia fo ia mai ko ile uso di choma mala ya wa ko ile fa ko no computer me no ko ne e fa tai ya uso on sono le po a guardia o calama ina tino un fa ia pe umo ina ia watu le po le tuo ia manino i lungo te pena fa nang ia fa po ia dinga ma fa tai ni tu ia wa po i nei no ta wo un paien tato a fuga Una bailoati ya ole lokita tato program tato musini ya mune jadi awane isi pada itu tato lea bayaso ya ini tato program ya ono foi tutu ni sa awaya tu ya wapo puntama sio macho kasia itu malo sa mo ro itu ni Amerika Leona nessa esse tato program on faccia si tuoi ice well lo fa essa casa nessa moda la fine e l'umidity Ma no, ieri tu quería de osso seguito di fatto se io in video ya ma non la pena. ieri tu e che non gli dici e mi fai no poi non che mi option lei non che ma caso oli wa mi prefa oli PC che ma ogni che ma lei poi mai e sono noi ogni fa ma PC fa ma vecchio e come fa ma PC option lei non Oleh PC ma ke le camera mi fai ka wa se le si le audio me la ku ya ai ku le me le camera like remove from the video remove low feed on mute. Mute là cũng cấm bằng em mute cuối đi. Push it.
check watching. I don't know what. Usarán en mi blog de cámara y hará al mi blog de Melissa y de cámara es un militar, no es uno. Usaron que fue un yo en uno. Oh, ok. Oh. Yeah. So, and then ele foi falar what background with local the Pokemon. And I'm going to just use the mic. Yeah. Oh, okay. ¿Cómo es? E paora le fale kongo po oka pele po kala mama toi. Kolanga e tinko langa kema isamu. Ele mianga e po pio se ili ho. Apa ya e sia ke me ano lo as ya po o mele. Check TJ no up. Toi, neve mai toi le o longa ku. Ya ai, onga le ti le la ku le o le mentu ngale. Usa le va me ma wa ti le ki te la ku. You gonna hear him in the benefit. We talk. You know ngale Facebook money too. Ma pe ise ki le ki te va ku ni mo. Le Facebook money. Kaya uso. Nakalong mga alwanga sa bro.
Don't forget to tune in on the program tonight on Facebook and YouTube. The YouTube channel is posted on the link is on Facebook on my Facebook title. So you're gonna see the YouTube channel. Click on it. You're gonna go watch from the YouTube channel. Please, if you're not subscribed or on our Facebook channel, pamimuli, subscribe ka po YouTube channel, pamimuli. Share ka to programa. Ang program will start until not until 6 o'clock tonight with Brother uh, Talalay. There's more tonight. But right now, we're just testing our machine, cameras, and mics and everything before we start tonight. Before we start our program tonight, because the whole week, we're going to have our program this whole week. Because the conference that I went to for our district church, AOG, in America, Hallelujah. Yeah. Aloha. Alpha usually at the Aloha usually. Aloha. Oh, may kapopisi ako may bagay ko inawas. Yep. Ah, bueno, más muhimu. Con el oso, pues, con el lomo, que le digo, no, no. Y luego, se lo han enviado un año que no. So that room I ordered, but on live, if you want to get live, the black, I get the you know, then you do for a second. What do you say? Say, you cook up the say, right? Rồi laptop đi phong ai cái mấy đi cái hồ đó kẹp.
열심히 모습. 얼마 큰 면이 갈매리우스
Ai, upo. Lihat, itu sekarang nak cak. Macam mana saya nak kau ya? Ah, mau sini. Umpai orang nama air, okey. Air sikar, good afternoon. Honest. Lui bien le tour. Boleh ngalor satu program kecuali il fiafi adesso tu fare un po' di adesso tu non più non so bene nessuno un po'. Siamo lì.
Thank you, Jessica. Thank you. Oh, Emmanuel alis saya mai mangi mo ko. Lo kong fai kau kong ati ko ko inga. Cari ke hora me. Talia Yesu ao yailo wavano wa puu kule taimi panata maile u ne eto tangi yatu Yesu alofa mai aitalo fai ua etu wai oene etu wai ua latalo na toe afi mai saunine Eu ituai, foi que eles estavam me pensei, eu ituai, Yung mago, yeah.
we muni si o. Ai, wow, aku pilih esa. Aka TJ ni ya. Mau al kona ni TJ. Ya, lo sino mat. Mau long ni, ai TJ. Ya. Double long. Fai na uyo. Coba puri de bangkang, puri kiri pamiti wa ngawe wa koe pamiti. Aisan. Me kame de mucho. Ya me pena nang. Ya naluan. Ya, saungi na before you make ya mesha na ni kawa mo na la ama ti icon. Hallelujah, viene tu ni fiafi. Na mone oni ngalo tato ko kama ni ko ana nei. Ya. Ei tu lai ono pe masani esto na tetasi. Ya. Pina ho yona. Mama lu ko in sunga ya taralei. Isikia mai America Samoa, ko ana nei. Ya moni ngalo a esa mata pokalamu fa no lu puli fa le nganga lo mata lo fa lo me no ngota pokalamu. Amen. Ya fatala watu foi ya ile uso ya tuleu o ya nai mga wenga ile nei batei le nei tula ya fatala watu ile sunga ile wow. Ne temia o just to get to sing cameras leo ya me pena. Mace baba alu tu luso je no tato kalama kita ko yo muso ko ya oro ile pocho pa cho
uma tu ina i le li fa mangia i le li ia hanga ho i musingi fa aone pole ia ngai so nele uso ia wifi le ia mo fa la we te le ina tato po kalama ina ia le no fa to ia mo macho mai vingo tato po kalama ia o le vi inga ngai fa po i tu no o mele ia ala le ocho mai ati mai o ina i fa pina ito fuerte ngata mo ta le ia ko for ka malanga me alofa mai le tu ia o ia o le fa ka kaya ku po ina yusu ina toleu ina ngati pa ni yusu se soni ho i mai no kato o te te fale to le leo no ko kana mara e o ngai yusu nei o so soni mai mo fai loma ia fale tonu pe a o na tupu fale tonu no kato la ya le ya o le testa ku le kato ko kala le kato ko kala mai nei a fiafi ya mantua mai tu yo transang mantua le kato ko kala ma o le Jesus is the answer la o tu transang ina ia pa pe na una lo dumo pe yuma ni lei a o me yuma kato ko kala ma ia o ale upo le tua ia o fo ina ia se malo si ango ti a ko ina ia tomu pai pa fa le anga ni kato ko kala ma yuma pe ia Territorio ia o le tua ia le tua ia uma foi un si mie le tua tatu kalama wina mi foi ia le tua tangata ia episode soani i meo olo e tamu pai e tani fai hawali tonga nui mo le ri e lau tatu kalama ia o na pai atu ia o le test le tatu kalama te leo nei mea ia ele o te se malama ia ai patai le tu e awina mai le tu on tamata e so soan ia te oe e ala i le paingo o musingi nei on po ole ai fese moni lo foi le tu moni lo non a due mo le tu e faise nganu nga mo le tu ya woni nganu ya woni e fawa vi ingo le tu amen e fo ia le vi ingo le tu le taimia e te fawa vi ingo le tu e se me we fe ya ole na fo i le tau mu e ma se mania o tau pai le winga lo tau fa pai ko o na e faise ko kala mo ya ele o ia le tampai nao e peo naka ai o si fa manatu ya te oe ele wa ia tu oe po to fa tu mo tu oe ya al upwani ali ia ia wani o tatu paien me mo e nga le tua ina ia mo ia tatu ki ingo pero no foi tu a peo le nai foi so po kalam po ala ia wani ngalo awani e fawa vi inga le tu the glories and honor goes to God ia fa ma wala lo foi la lo mucho awani fa mo mo mucho se me o foi awani ba ia tu le me uma o te le fa ma nga le tu se me ko fa mai na ile tu fa mai na ile tu o te ngalue awani e manati fa maulunga ya wa e manati fa maulunga male lo fa maulunga ya e te fa ai bi ni tu amen ya ai ngalue mo fa mauni le tu male lo tu mo e awinga me le tu tangata so soni ya ti o i mea lo e tamu pai a wai fa le ino corona ngā wena. Ia mai mea loko o tu ina e le tua oe wha ngai mai oe. Mana i
inga fa fo I le tu na I uso po o from pai pe so swami mo ya che ya wan tato programa tu ya le sumna ma va lo tini ya le sumna ya TJ così poi se mi fa le tono con la movidi maya vedi maya ya fa so kai su ya TJ ya o ma we o le uso ya TJ poi assim como fi ya fa pe o lo te mo o lo pili mo e o lo pili mo e lima se la a koe mwhaale leile si mea o lau pili no lua e afe. E wha solo ai lunga na lau pili. Mea rale, ia ai se o tū e. Ia, a whai e te vidi mai e mati sila fio, mati masangi le ia tue. Ia, o le pili o lau sunga, ia e ale e lua afe anu e lunga lau pili. Is it free health service? Oh yeah, power. Yeah. Ele é só controle. Ele pique. Né? E ele tuia tanto e tanto que tuia ama tanto ha. E ai fa taia e tu ono talinga me alo. I said,
Sitiva go. Rokom pai ko kari ke ho ni fifia. Misunga o ya kalani. Yo ke rongo nga po para eri kai kai ko no ko kasi ni le iwa po de. Bara med fel på den här mic när frågan. Man kan sound on the mic the laptop. Det är sound through the mic när det må. Oh ya. Long aku le. Nga so kama mi. So kama mi le laptop. To the show so. Check 1, 2. Nou, zeg je me kako. Kom maar. Hold on. Ja. Berkalakan faz kamu tuh. Ada sahur hari. Eva ook kom spelen, kom on. Ook al wij. A caminho foi de foto, eu boninha assim, olha. Ele escala assim. O coitado vai caco. Olha meu nome que daqui é do. Kiki đúng không? Chính tụi mày bé đúng không vậy? Để lên có các ready đâu một lúc có cả mà Rồi cái gì? Đó được. nhiều ngã cùng á. Rồi nó có shit đi mẹ này. Ê, lên ý lúc música, rồi long này. Vou lá que foi a música, background música. Tiếng về những kiki để kiki là lo, cái música.
single mai mea ida. Yeah. I don't want to leave this place. Oh, we gotta leave. But praise God. So put me in B flat, B flat. Come on. Kalimen. Na, kawing. Let's go, yo. So ngalayo kemili closing ya. Aga mo pin mai. Ole aral yung kilo pese. Bisa mo ya. Mira, maka may fina. Maka may. Malo pas. Ay, boss. Malo, boss. Happy birthday, oi, also. Good. Ngakukulit ka. Happy birthday, boss. Ha? Oh, Usu pese pasang po. Of kawi le awan. Oh my god. Mario. Roland Merkut. Bisa. Jadi ini ada skoingan. Nah ini mel orang akan malah pangai ni. Ay pa ay pa apa ini. Malah pangai jadi kan boleh chat. Ole ha? Chat. Oh. Ngama ngai adam kanga ilang ke ngai win mino kupulang ke meri ro ngai mena kupulang laptop. Le mic lang laptop nga maka may ngai. Ayah so kerfongi mase mengi earphones fengole ifangai. Should be okay. Yang earphones se comfy fengole polo kaile background noise awangi lo ko kele. Background no. Mongko Paul me mongko se me ki lo laptop. Ongi ngalo masalah lo mic le. Ya. Naga kere is me echo me piko po fengole. Lenga sa micro laptop. Ya ora wakilnya kami punga kwa kama kom. Mangalung select ke le aku. Le mic. Jadi if kau fiji kau kasih besok, kau fikir. Kau mana maru, mana bagi? Baru ni apa? Tak kamera. Hah? Different now. Yeah. Ya kau ilai fo ilai opes. Lela ku ya le ko le leo le. Oui. Ni o ke ni so lela pa ka pa mo le. Ya. Palme ya.
whakatali o tō ina ngangi. E whakaeri e uso. Ala e whai mai kala. E whai mai tō e whai mai whaisiru o whongo karo. E ngare waru wako. Ko whai mako whong karo ki milanga sera pai mako mea. Ai de ye las kamutu. Parece okay. Lere e okay ri. E ole. Ko inga ngei nunga ka pokalama. Yeah. Yo que uso kaya. Yeah.